Thibitari-inĩ wa Nakuru level 5 nikuo arĩa maragwarire mũtino wa barabara itũra-inĩ rĩa Salga barabara-inĩ ya Nakuru gũthiĩ Eldoret maramũkĩra ũrigiti. Joseph Musiko nĩ ũmwe wa arĩa marahonokire gĩkuũ na arauga ndereba wa matatũ ĩrĩa ĩramakuĩte nĩwe wateire mwerekera na kũgũthana kĩongo na rori ĩrĩa ĩrathiaga mwena wa Bungoma. Nakaribia wamesema ni Salga. Sasa ilikuwa hapo ndio brakes za gari zika lose control, alafu ikamshinda kucontrol, akaamua kugongesha trailer. Ndio sasa hiyo ajali ikapatikana. Hiyo call ilitoka tu ushako nyumbani, ikiniambia wakiniuliza Petrus yako wapi? Nikamwambia alikuwa kwa safari anakuja Nairobi. Nini kimeendelea? Akaniambia Petrus wamepata ajali na wako hospitali Nakuru. Tu inaenda vizuri, lakini dereva alikuwa tu anasimama anaiangalia, ni kama kulikuwa kasoro, lakini kama kwa bado hajagundua kasoro iko wapi. Saa aliposimama mara ya mwisho na kuendelea safari, ndipo sasa brake ziliachilia hivyo. Kuringana na Dagitari Samuel Wanjara, arwaru mũgwanja arĩ hamwe na arutwo ana nĩ marigitĩtwo na kũinũka rĩrĩa angĩ erĩ metereire gũtwarwo thieta. In the hospital we have 7 patients and 4 of them are minors and 3 adults. Of the minors, all of them are students, and 3 of the students are stable and fit enough to go home to be discharged. Family cia arĩa marakuire ithiĩte na mbere gwĩkinyia mocarĩ-inĩ cia thibitari wa Nakuru level 5 na thibitari wa Moro kũrĩa mĩĩrĩ ya atandatũ aya ĩigĩtwo. Baada ya muda kidogo saa 4:30 hivi naona mata anapika nduru. Pika nduru anakuja analia anasema mtoto wangu ameniaja. Nani? Ati Martin. Kweli nishtuka sana kujua kweli brada wangu ameniaja. Na kwa hiyo hali nimekuja nikauliza, kaniambia hiyo mwili imepelekwa Nakuru. Nimeenda hadi Nakuru kaniambia mwili imetua mpaka Molo. Alafu tuongee na wale wa kampuni kama wanaweza kutusaidia, watusaidie tupepe hii mwili tupeleke Bungoma ndio tupange siku ya masisi. Geri Fotera, Inoro TV. Njitagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.